Karbiang Long Autonomous Council hinpen isi thedunga sai kideng. Kedam tang wo signify krisir keparni KAAC isi along isi thedunga lam rai kideng ponateng. Kedam tang ja honify kriner keparni thedunga lam the cherai pontang lu. Kacherai lam the bangke Karbiang Long pen West Karbiang Long ki dwara jismet keso kiun era ratum keso ka chipon ki joy ki jia phansi KAAC hinpen saideng pondo. Bangso awar sai laki KAAC ba satuma phansi keso det arat tuma phan keso ka chelang ja dim aklong an ki pali dam pa media phansi KAAC hinpen isialong cherai pondo. West Karbiang Long punoi Karbiang Long hinpen le punoi kuman ni DMCH along an keso ka chelang ja tumnang kidun do pulute keso det tuma phan keso ka chelang ja dimate Dipu Medical College and Hospital along an keso tuma phan thondun det piansi kai ke pasang adim along an chedam nang jipusi KAAC transport asai campaign pangdak pondo. Puthot rui chuvoilo West Karbiang Long punoi Karbiang Long ahin penle punoi kumat ni DMCH along an keso ka chelang ja tumnang kidun do pulute keso deta tuma phan keso ka chelang ja dim mate Dipu Medical College and Hospital along an keso tuma phan thondun deta piansi kai ke pasang vera dim an chedam nang jipusi KAAC transport asai campaign pangdak pondo. Karbiang Long pen West Karbiang Long angkang along keso deta tuma phan DMCH along an thondun deta piansi KAAC pasatum kai ke pasang vera dim along an chedam longji. Bangso alam laki KAAC transport asai kam kelang Deputy Secretary Ibon Teron ACS ahin pensi pangdak pondo. Lasi la bangso alam the bangki KAAC bas katewara tum setami kachinia bangsi kemeji. News report KTV News.